ubwo bari hamukoro go kutongoza ihuriro yo kushikira emisiri yabo gukorirwa muri Nyakabirizi division no muri Bushenyi Shaka municipality buri muhinja yombekirwe cyo kwetengisa kufuhirira bihingwa bye kandi ababanjurirwa project ya billion na miliyoni gana erukuza kwera abahinja 5 na mushanju kureba ngo atawutukugambera esente billion na miliyoni gana nshanzu huireho kandi tusigizeyo abahinji 10 na mushanju abebe ko mitingere nabo bakwena ngo batunge systems konke sente zitwireho. We will find that we have challenges of drought. So apart from challenges, government yagira to curb down these challenges. Let us do what? Go into education system. Government netera ho buri muhinje bice kanshana na bitana harigana kumuha system eji kandi abahinji bashabire ngo bahereze neco motoka cyo kutimbe biziba. Kwejumbero muri eji program notekwa kuba oriyo muhinji ningo murisa ne targetinga ebihingwa byona oyihireho etabe kandi targetinga nebinyasi ebyo kurisa amatungo notekwa kubo initaka wo rupangise aichiche obo rupangise omwaka kugira ngo batufunde excavator for government ebe bintu byone byine kugira ngo tebyine government byine ehibiri no muhamanya twantushaba kumwa turondera what it takes to fona ebyona bigenderire kutungura hamshuburo y'abahinji n'abarisa omugani makuru abebembezi bambara City North batandike huriro kutechera Georgia Trade Odomu nkora ekirukuza kwera abashubuzo mu rembo okora kurunje mirimo yabo aba babanza ne town yarwe bikona kandi babugana nebebembezi babashubuzi abavuji ba taxi hamwe nabandi bebembezi. Trade order tekija ngo ebe hongu negwa nkenjura ni process abantu bine kucega mpora cyo kureberaho umuntu kali kuba ine duka umwateka ngo yaba na displaying akayiko mu rukuto ubundi abantu babona kubiranzyaje hata kibaryaho ondijo na wagira to bundi ubwo ine duka ine bakastoma binji kandi ete nyanya nzi muhisi ya rubaju ubundi baruga kugura umwe y'ebintu bakagura ne nyanya zanje konkitwe mu management ya town iteka ngo trade order yaza kugira obuteka bwe nyine buturu kwenda owe nyanya tukabire ntumanyaho kumushanga owa marwa tumanya ntumushanga uko we bara oine dance tumanya ntuzayo mwaziyo ero we duka nawe tumanya nkerere supermarket ninge duka ya wholesale ninge ya retail tuzamu omanyote nazo mu dukeje ni nyamechi konke cyajemeza munonga no kureba ngo mwabayika hihi aho kugira ngo mutasiba takozire kandi agaruka yonje mu na transport yo kubashanga mu office kubabuza nanisha abangwechi mugume mu giro kwire mugaruke mu gikorera abantu bahaye bitekateko by'abahantekeji Kopano vuga boda no zakacheka moto ke kunyikiriza oyendero rwasirebi kujyabantu banyechukura tawo nenko ni nentoni yoni ndangu harobuzu gamani ababo kuwacheza itizoke mwana mwenda kuwacheza sigerizanyo mustahigura pavement murga koransi ya kanso ekigenderwa cyenkoreji no kuretaho utekomba shubuzi hamwe n'uburinganiza hati abantu ko rukubegesa yarebo wananga cyakora na wakitandika mpora abantu nibija kurugayo mwishati kutore twagambira abantu ngo bareke kushikamizo mu fuleje gari kurwo musaruni twabagamira umukore soka we PT nyensha kare landlord yaje balimira bakagikozesa je umufuleje gwitu gukazo mu buteka twena turwa twayijibwaho ihanga ryona ningo mu Africa economy yitu te kushana ninge byentasa byiti bikushana konke chukuru munonga gwakurota business yawe ombyentasa yana nenshoboza ekiragirece cyo kumanyonka trade order kikatongoza ubwo mwaka gw'2013 n'ekigenderwa cyo kuretaho ubuteka omyanya y'endembo hamwe n'emyanya ndije yo kushuburamo ekiragirece cyo kumanyonka trade order kikatongoza ubwo mwaka gw'2013 n'ekigenderwa cyo kuretaho ubuteka omyanya y'endembo hamwe n'emyanya ndije yo kushuburamo ahabwa TV West nde Akiza na Michael atwakire.